урын захиолчы прозаик, СССР барасин урын захиолчы дегишун, бурят улысы сойлы габияты хутумрелыкшы, оршулыкшы журналист Гармы Доди Дамбаевич Дамбаев, ағын автономиты округы моғайтын әміғі зуғалы нетupты мәңгі юнзун душынығын онды турығын юм. Максим Горький нермжыты урын захиолы дейді хурголы дурге, локомотив вагон захварылғын заводы слесарер, сойлы министерстводы, байғыл журналды харюсылғыты тушалты ажылла. Автор хоригарын тужынудые, олың рассказудые, сенкі ба пьесынудые бушамбена. Роман газеты «Дружба народов», «Байгыл», «Байкал», «Морин курсы гулнутты захиолнудың кыблыгде. Ныгы хыды захиолнудың бурят литературар хургулин хурылсылы программады орынхы. Гармы Доди Дамбаевиче олың орын захиолнуд Монголды, хитыды дотыр Монголды, Калмыкиды, Чувашиды, Башкириды кыблыгдыңхы, оршулыгдыңхы. Тигет баха тави гаран доны автор, донудын СССР, Расин, буряды ба Монголы арыды габияты артистнуды репертарты орынхы. Тихиды СССР, Монголы олын захиолнуды бурят хылындері оршулхын габияты. Гармы Доди Дамбаев убыгыржы ябыхым тымдыку. Хазарем дурвын шыкшыкты, хатыршым кулығын орылта. Хасарем хойыр ханчыкта, харахын ухым борылта. Хадын ундыр даванда, хатыршым исыхын тымдыку. Худыр дарёң нахында, хукшыржыл ябыхым тымдыку. Имелем дурвын шыкшыкты, имнегем кулығын орылта. Инегін мине ханчыкта, иртышык ухым борылта. Иксы ундыр даванда, имнегем исыхын тымдыку. Инкы дарёң нахында, убгыржыл ябыхым тымдыку. Онакшым урыгың упсунды, оғынхың кулығың орылта. Ургынем хойыр ханшыкта, ургылжы ухым борылта. Ундыр хадын даванда, онакшым исыхын тымдыку. Ушол дарёң нахында, утылжы ябыхым тымдыку.